atu talafola Radio Samoa le nei fo itai au malo le folau, alo mai au tala le nei fo i asolulu. E tu sa male se lau male tasi kilo kalama o cocaine le ana maa ue le vai ngotiute, i le malaiva alele au kilani le fai unga le vai aso fa ato a umatu. O lo o yai le tali tonunga, o le uta tele le o fuala au fa asa wa maua i se malaiva alele i New Zealand. Ripoti o cocaine neina au mai tutonu o ato sau male malanga le Hawaiian Airlines, i le po le aso to nai. Mai fa apea na afifi mai peisea i o ni poloka piliki. O se uta e fa atu saina lo na tau pe ana fa apea nei ai fa atau itua. E tolu sfulma le lima te si fa miliona. O lo o fa awau pea so eso e ngale vai ngotiu te tu sama reporti utu ina mai. A o fa au popo ai pea fuala au fa asa maua i le malaiva lili. To e saule wala au e fa afo i mai chicken nuggets o le tu ai ngol pants. O chicken nuggets nei wa fa ammonia mai le New Zealand Food Safety report le One News o le pepa tasi kilo kalama ma e umale o ngai le aso sfulu wono o ki topa. O pepa nei wa talo mai le toe fa afoi o na e ono yaini vai ngai titi o le rapa lanu moana ma o le ana fa atau mai le New World, Four Square, Gilmore's, Pack and Save, ma nisi lava o supermarketi. O le toe fa afoi ai o le a maa le refund, po o le la fua i foi pe a fai ai le ma fai ona toe fa afoi. Ai mo fale o loa lo o fa atawina o le ua ave e sia mai. O le toe fa afoi o chicken nuggets na fa ato ai loa ina ua fa asease tasi o pa anga fa atau ma o lo fa asolo pia fa atala noanga. Fai ai le va o le foodstuffs ma le pulenga i ngafa ma le saunga le mua mea tau mawhai New Zealand. Uma ilo ilonga na whaia whaasanga i le whao ngā se o wha maunga na awa o maile marae manu rewa i taimi o le palo ta te lele atunu. Ma o le o sau le whaatonunga e tau fia nei loa nisi o kone karate ma o le a whaase e tua ngalu le pule sili o le ofisa o wha maunga. O le masino iuni o le tausanga ta aluai na a matai so e so enga nei ina ua alia e tu ua inga. O le wha o ngau wha maunga o tu singa i ngoa wha apea wha maunga o tu i o koviti. Le ana tu ufa atasia i le maraele nei manu rewa wha o ngā a ngā i tangata palota Maori i au kilani. Saulei ungal palota na manu malo ai taku tai Taj Kemp o i o le pule sili o le marae rea taimi ma o le ana sili ana palota i le sui o le leiba pehe ni henare. Fo i maiso e so enga mawhai mai e le i le leo na malu pui pui a wha maunga o tangata i lalo au nanga le ofisa o wha maunga. Ma o le fo ina ma wai le fete e na i o au nanga ma au wala na uia. Whai ai ma le whai unga le pule sili o le ofisa o wha maunga Mark Soden o i o le a malolo. E tolu providers e au fiai le te pou matakana. Wai Pareda Trust ma le manurewa marae o le ufa atono le komisio ngā luenga le malo. E tau fia le toe tu atu i ai o nisi kona karate po o nisi lava fea ngainga. Mai le taita e le Labour, Chris Hipkins, wa whai mai ai. E le tala fea ngai le ungal palota na maa waile no fō lo o iai le taimi nei. Ai talin pale mia Christopher Luxon, o ia wa whaate ia ma o se reporti wa whai mai ai Luxon, e ta tau lava o na whaasao a wa o le mea moni, wa soli le tali tonunga o tangata i le awala o lo o teo malu ai wha maunga. O leo wa wha ai loa wha lawai tele le atu kuki wha amatalanga wha atatau i lana whea ngai ngā fōu masaina. Leo wa sainia peitai. Mai ia New Zealand o lo fa atali pea e iai maisi fea ngainga. O la wauli ana nafi na fafola mai ai le atu kuki fa amatalanga le malienga masaina. Ma o se whainga fa apa angai fa apea e 5 tausanga le umi. E ono lau pepo le reporti e le isainia. Ma o mata upo lo ta uai. O le tamau a inga, si o manga, te suia inga wanga nuu, manuia lau tele, fa apea whainga fa apa anga fa avao malo. Mai le telo mata upo lo mia, o le vao malo leo lo ave i ele wha mamafa New Zealand. Ai se talia New Zealand tawala mai le so o upo le minista o le va i whafo Winston Peters. O leo wa amata ilo e New Zealand le maalienga le nei le atukuki masaina. Talia se aso le nei vai aso e feso o tae atuai New Zealand i le atukuki. Fai mai fo i New Zealand, e iai maisi maalienga na saini e le pale mio le atukuki Mark Brown a o iai le vai aso atua i saina. Ma e tatau na wha ai loa umamai maalienga nei e au noa ma le whaatuai. Ma tala whaaiu, e toe mo e le pule nuu au kilani Wayne Brown i le isi pālota e sā i le pule nuu au kilani. Fitus fu malevalu tau sanga le matua o le soifua Brown, ma o lo o tālia i le so lana whaasila sila ngāloa ia. O lo iai fo inisi o tala, o le o lo o fia mo e fo i le sui pule nuu o lo iai nei, po o le o lo o ngālo ma Brown, Desley Simpson, i le pālota lava le nei e tasi. Tala nalo Radio Samoa, Manuel Taiao.